NIA amasung CBI na Kuki gi mioi ka phaba gi mayok ta heng Churachandpur da protest rally satgadori haukiba sahi 2023 gi May 3 dagi hawrakiba kanglup ki irang asina maram oiraga NIA amasung CBI na maram sadana Kuki zo gi mioi ka FI haina yaningda phongdoktuna hayeng tang tara ga nipan da Churachandpur da public mass rally satkani haina Kuki Women Organization for Women Rights na thadorpa serol amana hairi serol asina makhata na hairi bana protest rally asi haukiba jun tara ga mathoi da Kuki NP Churachandpur da daitalauduna Kuki Civil Society Organization kaya ga punna pangthokiba mifam na laukiba warep ka mari leinanani mifam adu mapong oina Kuki civilian sing de leptana target tawi haiba thodok ka mari leinana pangthokibani sahi asigi May 13 da su Kuki Students Organization for Human Rights na tongan ba women organization kaya ko samna duna sit in protest pangthok tuna Kuki zogi mioi kaya mathong maram khangdana phaba gi thong asi lepna Union Home Minister da memorandum submit tawba haukhre adobo haiba thong asi makhata na chathari thong asi gi saruk amo oina Kuki zogi mioi ani amasu memorandum pisan kiba numit adu gi thangnabada process amata yauduna fakhre haina penda wafam kaya phongdorkli aroi bada hairi bana hayeng set ka dorbe rally asi Kuki zo miam gi oiba punba phirep asi hena sang sil hannabani loina na makoina taliba maram saba demand sing asi phangdri fawu makoina makhata na makhal makha kya khongjang sing sangsin gani khongjang asida miyamna saruk yabaga loina na organization asina lawriba phirep asida society asida leiriba section khudimakna yauna media youth student civil society village leader amasung miyamna punna solidarity utminnasi haina phongdorkli Beli district ki akoibada leiriba sugi kem tare thupsin bada yanakre highway hangdokpa amasung su sangdokpa gi matang da dilai khai ta khidre Bharat Sarkar ki Ministry of Home Affairs amasung Kuki su militants ki marakta ani suba tangka ki oina ngarang New Delhi da wari sanakre nakal ani na wari sanaki ba adu da Beli district ki akoibada leiriba su militants ki kem tare Thupsin bade yanakre adum oinamak national highway hangdokpa amadi su makhatana sangdokpa gi wafam di laikhai ta bangam khidre makhatana sayol ani gi matung da wari sanagani hairi Ministry of Home Affairs tagi phangba source amana hairi bana Manipur da su militants ki kem asi punna taraga mari hena lai masigi manung da kem tareti Beli district ki akoi bada operate tawduna leiri bani Beli district ki akoi bada su militants ki kem leiba asina kanglup ki irang asina hena pakthok chawthukna bagi maram oibana hairi ba kem sing asi close tawgada bani haina Central Security Force ki maikedi Home Ministry na recommend tawrakiba ki mathakta maitei gi leiriba CSO sing amasung miyamna hairiba sugi kemsing asi lauthokhigadabani haina matam kuinadagi demand tawduna lakhibani Manipur gi Chief Minister oiramba en biren gi maikei gi sutampak lam gi akoibada pungkoi question dona thamliba Kuki gi su kemsing asi close tawgadabani haina mahaki sarkar leiringi matamdagi center na Akanba pressure tawduna lakhibani loina na status da Kuki su singi satnaramba ceasefire adu makhata na satnaroi haina lauthokibani amasung sahi asigi February 18 dagi central government yauna chathaduna lakhiba tripartite agreement tawkhibani sahi asi February thada Manipur da president rule thamlakraba matungda Central Security Force ki makok thongba official singi maikei digi maitei singna namna tariba jaga singda yamna nak sugi kemsing leidiba asina Santi hanjalakna ba phona bada aru fiam amamayok natun lagli maram madun hairiba jaga sing asida leiriba sugi kemsing asi close tawraba khakta Manipur da Santi hanjinba ngamgani haina center da recommend kaya tawrakiba aduna maram oiraga ngarang nakal ani na wari sanakiba aduda state asida sugi kem taraga mari leiriba asigi manungda Beli district ki akoibada leiriba sugi kem taret asi thupsin bahaina yanakibani wari sanaba aduda Ministry of Home Affairs ki maikei Manipuri police ki Amri yauna tongan police station sing degi yamna kulai sing lut tawkhiba amasung national highway mapung fan hangdokpa gi matang da Akanba wafam kaya pukhat king center gi maikei degi su militant sing asigi mathakta thamliba condition sing asi fulfill tawdraba fawba su agreement asi makhata na sangdokpa gi wafam leitri nauna satnaga doriba su agreement asi da hana degi hena semdok laga hena effective oigadaba agreement ama oina satnagani hairi panba yabadi Kuki lal holup singi umbrella organization oiriba UPF amasung KNO gi makhada hauzik asi punna kedar lising amasani rom tongan ba designated kem taraga mari rom da lerakibani loina kedar sing asigi thagi stipend oina kadar amom da lising taruk piraga lakhibani adum oina mak sahi asigi February 18 dagi makhata na su extend tawdaba asina ngasi pawu kadar sing asigi stipend fangdana laklibani Sugi kemsing hangdokpa gi wafam yaning de Kuki lupsing Bharat Sarkar gi Ministry of Home Affairs amasung Kuki su sing gi marakta ngarang sathakiba pistok adu de Beli district ya koibada leiriba Kuki su kem taret Muthat pagi wafam yanakiba adu Kuki Human Rights Council ni yamna kan yaning de phongdokpa galoi na mafam adu de leiramba Kuki su kemsing lauthokiba asida yamna kan nungnangba phongdorkli council asina thadorokpa serol amana hairiba na buffer zone area da mitai amasung Kuki ani gi marakta naunu khutnarak pagi phibam lagliba asida nungnangba phawi hariduna central government gi maikei gi makhata na
ओइबा थौदोकसिंग थोक्तनबा बफर जोन असि काहेंदना थमनबा मथौ ताबा थबुकसिंग लौखतपियु मितै कम्युनिटी सिंगना कुकी एरिया दा मरम सादना संगलकपा असि कंटेम तवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकैदगी कुकी मियाम की दमकता लेजिस्लेचर कोनबा यूनियन टेरिटोरी नत्रगना फुल स्टेटहुड अमा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इन्ना पीगदबनी काउंसिल असि संगसिलिब खोंथांगसिंग असि कुकी मियाम ngak senaba amasung kuki miyam gi interest ani थीबा खंगतना लेरकिबा सेसम अब्दुल कदीर सीना फंगले सेनबा सिंग हकपा सेरक पीगदबनी हाइना इरांग थोखरे थासी की तरादगी थीबा खंगतना लेरकिबा पोपिटिक माय लेकाइदगी मियाम गा मिमाना द्रबा एमडी सेसम अब्दुल कदीर अपोपा अब्दुल जलीम गी असिब हकसांग ngasi वंगुई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नंबुल टुरेन मपान सामुरेन नौरेम मखा लेकाइ एरिया दगी फत्ता हुथी मरकतगी सीना लेरंबदगी पुलिस न लौकलगा रिम्स की मोकता थमखरे थौदोक अदुगा मरी लेना जेसी न सेनेरब सिंग मथकता हकपा सेरक पीगदबनी अमसुंग मफम खंगदन लेरिबा आराम बैतेंगुली कमांडर लोंगजम खाबा हौजिक फाबा ngamdana लेरिबा असि की मातांग द पेन दबा कया फोंदोक्तुना माय लंबी थिंजिनबा याउना अकनबा खोंजन कया संगसिनख्रे पुलिस न इरांग लक्सिनबा होनबदा टियर गैस सेल कया कापख्रे थौदोक असि की मातांग द मफम अदुगी म्याम फोंदोकिबदा अब्दुल कदीर असि हौकिबा तांग तारा की नुमिदांग दगी थीबा खंगदन लेरकिबनी अदुबो हाइरिबा मिय असि नुमिदांग अथेंगबदा मिय खरना थेंगनाबदगी हुरानबु ओइगने सिंगनै हाइदुना फादुना फुरो मतुंग आराम बैटेंगुल यूनिट 27 की कमांडर लोंगजम खाबदा खुसिनरकिबनी मदुगी मतुंग मखाताना थीबा फंग दबदगी मियाम अमसुंग जेसिना लोंगजम खाबदा हंगबदा मखुइना हाइरिबा मिय अदु थादोखरे हाइना फोंदोरखिबदगी मियाम अमसुंग जेसिना कोइथि थीदुना लाखिबनी थौदोक असे सेनरिबा लोंगजम खाबा हाइरिबा मिय असि हौजिक मक्सु फाबा ngamdana लेरि थौदोक असे चेनबनी हाइबा आराम बैतेंगुल की मिय मरी याउना पुन्ना मिय मपन पुलिस न फाखिबा लेख्रे अब्दुल कदीर हाइरिबा मिय असि तमथिना ओट नैरबा मतुंग द हाटखिबनी हाइबगी खुदम संगदमसु फंगले मरम अदुना लोंगजम खाबा याउना थौदोक असे चेनरिबा सिंगी मथक्ता पुलिस न फादुना मखोइगी मथक्ता मपुंग फाबा इन्वेस्टिगेशन सथरबा मतुंग द मसिगी सबसाबा लंगलाला जिन खांगबा ngamgani चेनरिबा सिंग आइन गी ओइबा चराक पीगदबनी हाइना फोंदोखि अमरोमदा थौदोक थोफम द लाखिबा वंगुई केन्द्रगी एमएलए के एच लोकेना फोंदोखिबदा थोकलिबा थौदोक असि यामना थमोइ सोकना नुंगाइते मिहार असदा चेनरिबा सिंग मरालगी मतुंग इना चराक पीनबा पुलिस न थीबा हुंबगी थबक चथरी सिंगनबा मिय खरसु फगत पंगमले मरम अदुना मियामना पुंग फाथना मरी मखोंग समनदबा वफम सिंग सोशल मीडिया दा थगत पीगनु थौदोक असिगा मरी लेना सेमखिबा जेसी की माइकैदगी गवर्नर याउना सरकार की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंग उनरगे मदुगी दमक्ता महांगना सेम सातुना लई हाइकी मरकसिदा आराम बैटेंगुल यूनिट 27 ना थादोक सेरोल अमना हाइरिबना हौजिक थोकलिबा पविटेक मयाइ लेकाइदगी सेसम अब्दुल कदीर की मिहाता सेनबनी हाइबा मिय कया लोगी मतुंग इना फगतख्रे थोखिबा थौदोक असदा सेतबनी हाइबा युमनाम हुइद्रोम मखा लेकाइदगी मिय खरा अमदी युमनाम हुइद्रोम द लेबे एटी यूनिट 27 क्विक रेस्पॉन्स टीम द लेबा मिय खरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की मतुंग इना फगतख्रे मखाताना QRT असि बिय खरसु चेनरमबदगी पुलिस ता सरेंडर तौख्रे पुलिस ना सथरक इन्वेस्टिगेशन अमदि लोगी प्रोसीजर लाकपदा आराम बैतेंगोन मपुंग फाबा कोऑपरेशन पीगनी लमदम असिदा हिंगमिनब मितै अमसुंग मितै पांगल इसिन इनाउ सिंगना इरांग असिगी मरी द कम्युनिन गु ओइबा इरांग सागत पीदनबा अमदि ताहन बिदनबा सु अपील तौरी हाइरि अमरोमना थौदोक असिना मरम ओइरगा मफम अदुदा कंगलुप की इरांग थोकलकद्रा हाइबगी अकीबा लेबना सिक्योरिटी की अहेनबा फोर्स कया थाजिनदुना मफम अदु हौजिक फावबगी ओइना कंट्रोल तौदुना थमली हाइरि अब्दुल कदीर की मिहाता चेनबा सिंग मथक्ता अकनबा एक्शन लौगदबनी फोक्स इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पोपिटेक मयाइ लेकाइदगी सेसम अब्दुल कदीर कौबो वखल सोइरबा मिय अमा सिंगनि ओइबा मोंगदा असि बक्सांग ओइना फंखिबा मरी लेनबा मिसी असिदा चेनबा मरा लेबा खुदमक चेरक पीगदबनी हाइना पेनद्रबा मियामना संगसिलिबा खोंसिंग असिदा फोक्स ना मोरल सपोर्ट तवी लोइना अब्दुल कदीर की मिहाता चेनबा मिय सिंग मरालगी मतुंग इना लोगी ओइबा थबक सबसाना चेरक अथुबदा फंगनगदबनी हाइना फोक्स ना थादोरकपा सेरोन अमना हाइरि फोक्स ना थादोरकपा सेरोन अमना हाइरिबना लेखिद्रबा इमुंग मनुंग ना नंगहौरिबा अवाबदा सुलुप असिना सरुक याबक लोइना अवाबा नंगलबा इमुंग द स्टेट लेंगक मतिक चाबा कंपेंसेशन पीदुन इमुंग मनुंग अवाबद मतिंग पांगदबनी स्टेट गवर्नमेंट के मरी लेनरिबा मेसनरी सिंग न थौदोक असि लुमना लौबगा लोइना मरा लेबसिंग लोगी अहोबा थीदुना नंथोखिदना होनबना मियामना पेनदबगी हौरकलिबि इहौ लक्सिन मंगमगनी मिसी असिगी जस्टिस अथुबदा फंगनदुना मियामना लेबाक असिगी लोदा थाजबा थमलक्त्रिबसे अमुक हना थाजबा हंजिनबा होनगदबनी मणिपुर की लुरबा तंजा असिदा लेबाक थीबा थौदोक असिगी मरी लेना मियामना संगसिलिबा खोंजंग असिदा लीडर सिंगना कम्युनिटी लाइन दा सटखिदनबा अमदि येकनबा सिंगना खुदोंचाबा लौखिदनबा सेक्शनबा मथौ ताई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा थौदोक असिगा असुंबा वेल फंगनबा होनबगी महुत्ता कम्युनिटी लाइन दा पुनबा होनरोइदबनी एलहंगाइदगी खुंतामिनकरबा अखोय मसेलगी मरक्ता वखल तामिनदुना स्टेट असिगी अपुनबगी सकतम दा कहलकदब वफम सिंग थमलोइदबनी हाइरि नीट UG 2025 की रिजल्ट लाउथोकपदा मणिपुर की वेनेस्टर टॉपर ओइख्रबा इरविन खुंट्राकपम मणिपुर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन खुदोलपुर पीदन पुकनिंग थौगतख्रे लुआंग सम्मम लेबे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर असिगी रेसिडेंस ता पांगथोकपा थोरम अदुदा महाकना डॉक्टर ओइरबा मतुंगदा अनालेंगी थबक थोरमदा हनबा लेतन मियामगी सेवा तौनबा पाउताक पिखि इरविन खुंट्राकपम असी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगबुक मैसनाम लेकाइदा खुंट्राकपम गोपी मोहन अमसुंग मोइरांगथेम प्रोमिला की मचानुपानी हंदक पांगथोकिबा नीट एग्जाम अदुदा अपुनबा मार्क की चादा 99.82 फंगबा ngamkibani हाइरि।